Oinyirite kinya achiari kimbecha ni untu buria butumite mwanka akenya mwanya mwanya kumando angine mwanya mwanya kwethirwa bathithitie rugendo rwa gwitithia baiskiri kuma Nairobi gukurukira Embu mwanka kauntini ya Meru. Bubu kiri muoroto jwa kutha mbecha cia gutethereria ana baria bakunyamarika na murimo juju jwa nyimba. Event from Nairobi to Meru. And we are going to start from Nairobi today and stop at Embu. And from tomorrow we start from Embu to Meru to support all the kids with cancer so that we visit those kids, have early Christmas with them and enjoy Christmas and give them hope to life. And we are helping these children to realize that health can be achieved as well as when you are doing your education and when you are doing as you continue with your life. Some parents don't understand the value, the diagnosis of cancer is not done early in children. So that's why we are helping the parents and wishing to get government support in the oncologist hospitals that cancer patients who are very young at a tender age to be diagnosed at early stages to avoid our children succumbing to cancer. This is the first activity we are doing as a foundation, but we're looking forward to doing more of such. Personally, I do cycling long distance, but I've decided to bring on board other cyclists so that we can be able to achieve, to make awareness of this great initiative of Pedal of Hope. We have around 3,000 kids diagnosed with cancer every year, and that's the reason why Pedal of Hope has come up to bring this awareness to the public, so that they can be able to do charity work and seeing how we can help them get medication, get health care, and also find a way of bringing them back to doing education and whatever. So many of you might ask, why cancer? Why cycle to raise awareness? The reason we are cycling to raise awareness, as I've said before, cancer cases in the country have risen over the recent past, the recent days. We have to take a stance against cancer, because if we continue ignoring the illness, it will continue taking our loved ones, and the saddest thing is cancer treatment is very expensive. So we undertook to cycle to Meru, undertake the challenges, the pain, but it's worth it to raise funds for these children and to counter the disease. Etithia bikibiki kuma Ntere Chegembe bagwatanirite na abitha ba ukariani bagitite muchemanio mono kiri kwaririria ukaria kagitene gaka kathigonku. Aria OCPD wa Igembe North niwe Jared Marando ni akuga bagitite gikaro giki na etithia baba bikibiki nontu nibo bethairo bagichemania na antu ba mithemba mwanya na kwau no bethire bagitethereria kiri wikibwa ukaria. Nicholas Chabare ni agutumenyithia chio. Warachemanto yegie usalama bwetu Egita rire mambura amathigonko otia December irio manto mainga maithagiro makiumira kinya gwagagia bokare bukathi na mbe na kuongereka na ikio nonto atongeria abaikundi ibia bonda bagwatanirite na mabitha abokaria ba Igembe North baruthite muchemanio kubanga manto makonene na okaria bwao egita rire rutha rwa thigonko antu betu nabo betho baina nidhamu batikarome njirene nikenda tumia kuritaniria ngui twaria ringi untu bweye security nikenda turitaniria ngui. Tumeweza kuzungumzia mambo ya usalama ya watu yetu ya bodaboda, kwamba wanapoendesha pikipiki ni sharti wafae reflector jackets na pia waweze kuwa na driving license. Vile tumewahimiza ya kwamba hatutakubali, hatutaruhusu watoto wadogo kuendesha pikipiki, na tumewatahadharisha kwamba tutakapopata mtoto yeyote akiendesha pikipiki tutampokonya, tulete katika kituo chetu cha polisi ili mwenyewe atakapofuata hiyo pikipiki ataweza kushtakiwa. Twetekaniria underage bonde umuciari wowe na umusi wa parent kana guardian okonenkera mwana boda kana kanunu underage ka tora boda barabarene
mantu yau tuyazungumzia na towa nuntu bwa kuna sheria kunenkera mwana bodaboda utura nionzirene na ya watu nuntu penetabo utishore. Kwa hivyo please mwananchi wa kawaida wa Gembe North inkurombo kanenkera bodaboda mwana wa underage bakira na ibwega bongo kwa bongwa bakathina mbe na okarania na gutwika abaeritho kuthina mbe na kuraithia ntu babumba kwithira bukiangaratania okaria bwao nikenda buthina mbe na kurwigwa na bubure mpwi. Wako na jukumu la kutusaidia kama sisi polisi, sababu hao wako nje, tumeelewana wao pia waweze kukaa kama macho yetu. Watakapoona mtu yeyote ambaye anakaa suspicious na ambaye si mmoja yao, yule ambaye take advantage ya kuingia katikati yao, waweze kumripoti katika kituo chetu cha polisi ili aweze kushtakiwa. Ni kwa sababu mwezi wa Disemba unakuwa na wakora wengi, watu wengi uchukua nafasi hii ili kuweza kufanya uhalifu. Jambo lingine pia, wanabodaboda tumezungumza nao kuambia kwamba wakati tunapohimiza hao wakiwa kwa town ili kuweza kuavoid ile msongamano katika town ya Lare, waweze kutilia mkazo ya kukaa kwa zile vituo ambazo vimetengwa za kubeba watu, wasiende kwa overcrowd pale. Na sisi polisi vile pia tukifanya kazi na hawa, wasifikirie kwamba ni kwa sukuma tunasukuma, lakini ni sheria tunataka ifuatwe kikamilifu. Wana bodaboda bonde batik medho yoyo thiro yeshap ante na sio sharp kwa tu kwe antu kwe no wati kwe antu bakwenda kumenyethia unto sharp bwatura ndeke mwe kenda bumunyikana kutukethero ya kwamba itukurithia amba kuma bitwene binge kana constituency inge bakeya kunyario tonga bwetu bwa Meru ukaibo mtu akworoa kana mtu osuno bodaboda we lost game family na ki Gembe fraternity yonde as a whole. Kwa hivyo tukuitikanirie twinde turie twi macho na tuminye what is going on. Tukira walifu kama wangejaribu kama walikuwa wamejipanga kuona ya kwamba hii igitare ile leomba kuona kamwanya ituibangite na tuisasa wa kuitania turi amwe nikenda turitangwe turi amwe ndene ya Gembe North. Kuma Gembe North, Petan Class, Chabari. Mwarimu wa Twanan wa kanisa ya PCA Kanyakine Parish nethiritwe akiromba aciari ndere bakuria thigunku yao baririkane ati twikinyira mweri jwa Januari anane babatere kwithira bagicoka cukuru kwa ubatigarie bisi. Kagitenio kau ni arombete kinya thirikari kurumira kurwana na ndawa cia mbugita nikenda gutigirira kagitene kaka kathigunku ana baba bari rutha bate gutonyerera mantu jaraja tebui tandawe neiji. Na no tukwenda kuimiza aciari ati kagita gaka ga Christmas aciari ni batumagira into biao na bakabitumira boy bakabiria na bakariganirwe kana Januari bageta gucokiana bao skuru. Kogu twita arimu ba church school itukwenda kuimiza aciari bau bakiria into biao ni wega bakare bakiririkanaga na gwiciria uria bagacokia twana twao cukuru na nikenda ana bau batigatuike ba gustrain igita ria bagacoka cukuru na mono mono tukwenda kinya aciari baimenyere gita ria thigunku nikenda ana baba bagacukia mutugo miega kumakira aciari bao nikenya becoka cukuru ana batukombe kwa bakaranja nontu bwa pregnancies kana mantu ja maingi ja drug abuse nikenda ana baba bagacoka cukuru bakariboega aciari betu na bona ari anja injukumu ya muciari gutega mwana rira mwana eta church school eta athoma nubati nye muciari nyawe na bati kurithia mwana owe akamenya mwana owe kampani ra witania nayo ni ya pahau ni antu bakaria witania nabo na kethiru nya kiarairie mwana owe gururia ndawa ici nontu mwana rira geta riru muntu ungi na aria na muciari ati mwariritie menya omba kugwata untu buria na getania nabu na bwa muthukia lakini nyaga semania na muntu ro muthukie muciari ambite kwaraniria nawe akamwira ndawa ni nthuku na akamwira gutonyera guntu guku na guku iguku thuku umenya mwana ora kethira aria devised ati thingata muntu uria drugs and substance abuse ni ciithirite cingi imono kwa thirikari ni kwenda ikandane nacio nkuruki kugeria kuthika tukutho turia ndawa iciumaira ikija gukinyira ana betu nontu ana batu itanane ana bamwe banini muno na babo no bethairo bagitonya kiricio thirikari yithirwe igiteithĩtie soksi muno kurwana ndawa ici ndikenda ana betu bagakara bwega niyo ntu thirikari ikethirwe kirwana cio kugetha kwina inya muno gwikinyira Meru ni mwerera na iralindite na mantu ya pregnancies na itukuromba aciari betu kinyana baba barikia kuma kanisene
kinya muciari nacho ki responsibility ya kumenyera mwana owe kumuoneria mitugo ira yagirite nikenda na baba itu bakara bwega na nikenda bakara bae na njira ciagirite becoka cukuru bacoke be bakari bwega. Thirikari ni thiritwe ikimenyera kana gakari mono twariganirwa ni a boy child. So itukuromba twinyitie ma as church school teachers kinya kana gaka boy ikamenyerwe na gokirwe nontu muturire yuju no yue name kana gaka boy gatimenyere nangacokia nkatho mono nontu bwa FGM itegwetu na ndienda kubwira okaire rotha wa Christmas iriwe thawe na mantu jau lakini nontu tutaya igwe ni Kanyakine parish toriwe yabo bange ba practice mantu ya FGM kanari marriages please ketha kwibo thirikari nerwe nega take action once more turaugire atire kana nya thirikari yugite atire ogwo rogatana mwana wa mwari urogatana mwana mwari mbere tujukia mwana oro mwari tumwikia cell tukambojukia ciari bo bairere no mukuru kana no mwekuru bageto sota thina ciao na aria mwana tumwikie cibitari ambe ore iria kejo twira atiri ibabo mbikire kana ijojo mbikire kana nungi otherwise twakarouri ana beto bagakara bwega na Kenya yetu igeta bwega. Na bwatongeria ba kanisa ya Pentecost ni bakuromba thirikari kuchwantaira cha kwenika ugoti nkuruki ni barombete tunisa kwithirwa tukithithia igomano bya kuritana yuthi mantu jegie gutuma ndugu cha kiwendo na kinya kuchiebania na iubya kurio muthurumuriuki na rugonoru. Nikenda gutigira mbembithi mono bara bekanisene bakutha bekura bena mitugo mega na kinya kuthingatira kyo Murungu Parliament Central ni bejete amwe na gwika youth ngurukia 600 nikenda gutigiri bakuba maritano antu abethe very keen ndene ya mugongo na ikene ntokona kinya for the last few months iri kurukite antu abethe bombeta ku capture camera cietu na mantu mwanya kagita kara kamandamano nento bana influence tonto turenda kumareta amwe nikenda kinya bana influence itukwenda influence yawe there iri positive nikenda bomba ku impact other youths na even other people in a very positive way itukudari Murungu nento itukwete kiantu babethe bakiuma ndana conference yeche kinya bakauma be bombeta kumenyitwa nafasi yao ndene kanisa nafasi yao ndene nthiguru na kinya nafasi yao ndene kisiasa na ntobo ni bogwaga itukudari Murungu nento manjaja ntobo antu babethe betu kwatuka bakaritanwa na baritano bature kuringana na kio kya Mwathani Murungu na baturia wonokio ikumanisha kinya mantu jage drugs na manjara ngi jara ipo in the society na jara yatitikirika ki Biblia na kinya katiba ya nthiguru antu babethe betu akiuma ndene kikomano kiki bakauma bare equipped na kinya bakomba guchangia na percent yene mono nikenda bomba ku discourage antu babethe bangi bare bare ndene ya mantu mwanya na report ya tukigwa Meru ni ukirite mono mantu neje nda wache kulevya ou na utongeria bwakwa ngachumia mono kinya mwaka jujungi kuwegoria kubaitana mono mantu yage ndagwa kenda batikana acho kenda batatonya na acho kenda mutura yao jumba kuthoyo mutura yo mwega itugucokia ngatho mono ndobwa ciari gutwana baba itubamentete bwega na itugithikiana bagakara bu bwega kinya beja na unja bagicoka nja ciao bagakara mutura yo mwega na morto jwa munene jwa maritano jaja ni gutigera mbembithi bai bakuira uma mono mantu jege mitugo akira bethe bakero kiranda cia kulebya na mitugo reti kubatara abuna bubukombikana kagitegara muciari agetho akira uma mwana we kana mwana kwenda kureta ngerekano nja yao kambuge aciari baba ingi kinya ndene ya nthiguru yetu ya Kenya na kinya saki mugongo jetu ja Meru aciari baba ingi barusite na batete direction tontubo antu babethe bamwe bagite kinya muntu robomba kutega karija muntu asalomo ndeo na ndikira tumba kuromba mwana agataka muciari uria akari na akethera kamutaga na mutege positively kwatu kwena antu muciari akuthithia na imantu atebui tomba kuromba ana betu tafadhali boka kobieni bwa imetete ni uria aciari bakuthithia certain a good example kiri aciari benu nento tayari anabatu na bonde for example ne ya kigombano giki ibombete guikuipa so bakiumara ome ibau mare ome nikenda bomba kuchenje kinya family ciao wala bari pachenje kanisa ciao that is the local churches na kinya bomba kuchenje kinya community ra bagichio anto babethe bachungani ciete na mantu ja maingi jajau koi bakobwa mono bari tanwa mantu jajau nikenda bebanira iubia mapema
na mantu ja maingi jara ja mathuku jatuma uturobobu kenyanga no turobobu kagwa kou iromba retu ne aciari betu baritaneana bwega na mantu ja moja kathithagua mbere yana indi aciari twe very open kiri ana betu na ana betu tugeta bwega na as a young generation Gen Z batu tukantu baba toturone na tukantu ba maana mapema jara nukuona ana batu inapotha hizi bena ibakuwa exposed ke social media ibakuthoma mantu ke mitandao ibakuona mantu nau ke ibakuirwa skuru inye ibarabange bathoma thomete nkuruki yao kou orega kumwira uma tukiuga kanisene kwi mantu tutearia makerirwa ome nau na ome ndukiao nio ina inya nkuruki ekubagarura nkuruki uria ugo mtu mukuru ina inya kumugarura ande kwina kanga tukezirite kwina generational gap mekali era twari nio imiaga kuma ndukina kwe mekali wetio mbete otagarua uria kubatike ndukire ingire othaici kou no monka tugwatate tuciume jaciari tukuthara kinya ugwethera kwi era ciuthithitie kama makosa uthithitie maishene itibati kumaanisha nio direction iria mwana oku akajukia kou twina ngugi gwita ja society ya twe kanisa turi aciari kugwatania gutuma ana baba bamenya uma na muthiene nandi ni kithirikari kuru bategere muno monthejege mogoti na ntumbe umitheba baingi bena thine kwambia biashara twabaromba at least bound sheria ira cio consignant ba bethe in terms mantu ja tax omba kuthantu ba bethe ibakwenda kuruta biashara lakini ugoti bura thirikari gwetia irete ugoti bure guru bomwe bukandisikarinja tuba bethe komba kuringa biashara so twaromba kaindire jatongeria bage kanisa thirikari yetu ikonsinde mantu jantu ba bethe na ba create a very good environment nikena tuba bethe mu drive in matters businesses thirikari chionde both ira county government asa yetu ya Meru na national government iba konsinde antu ba bethe betu mantu jagie biashara na twathithie wantu ba bethe betu baketha bena gitari ndegara kwambia biashara kidogo na bagatuika encourage mantu ya kenje biashara Muthuri Muriuki World TV mutirijo kangangi Hita na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita kati kuraja kumenyithia nteto nkuruki Karibuni, hii ndio bedhi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Ngichokera na nteto nkuruki mubunge wa Mara newe Kareke Mbiuki nethiritwe akiuria antu arume bethre bagichokerera mantu jegie mutugo jure jwagirite na kuibanga bobwega ndene ya muturo jawa ugite na ndikinya kanya gantu arume kethiritwe gakijukwa ne corona na nde antu arume niwe batere gwichokera na kujukia kanya kao.
Chemanio wa kairi wa rumeba kaniche ya PCA Ebeneza kenda gutarana ndana guchanura na ukarikiti otugo bubukie nini gya kaniche no valiurukirite kiririmbikia mwanki munene mubunge Kareke Mbiuki yari mubanga bangi munene wa kiatho gikia ariuga antu arume kurugama kanyani kao nwankinya bathukie meri gwera iri yao kirimichi yao tanto arume mtu murume niwe breadwinner no akadi guswatu nyamuturaga akathomithia na tuana njo ikauma ku ino mauntu ma mendeko na mauntu maingi na tuona gukurukira gikanitha ino ne onjele mtu kwamba utumira ya kumba gwe empower tiyo turi antu alume antu abeja kanisani ujuwe twa PCA Ebeneza antu alume baiba nini muno tene but kuma antu goto odire bonfire mwaka muthiru na twaumba kulinga ndebe na kumba kweyaria ni tuonete numbers yo musindapo Kareke ariuga mama monthe makarikaga wa mwanka kenda gutigira muntu murume na rungi kanyani karakari gake ta muntu murume kiri muchi na nkinya ntura temejwa na rujura jwa kumba gutuika yes turi antu alume tumba gukaniriria atia tumba gukiriria self esteem jetu atia kendo tukego no kurirwa ninya yule kemasembe you know because it is very easy kulingana na responsibility ila tuena jio na thaira watu kwa mtu murume wambo kwirwa utena economic power kana utena uwezo wero bwa kuria bisi yako ya mauntu mamu ya jwaku you know kubanenkera ilio kubanenkera mauntu mamu makwendekana no kona nto no gukinya point kinyaku ona gutiganira kanisa na kuona taka utena gipawa kiria kugwa nje ndeto ni kulingana njeki ni kumba gukaniriria tumba gutirira mtu murume atena kuringana na mwarimu bari ne mwarimu rinkuma mwarimu wa gutara arume kirindetwo eno ariuga kwithirwo ri na kanyamo mubuko na nkinya gukarania na antu bara bangi bwega ikugutethagia muno kiri arume kurugama michi yao na nkinya ntura we wa ku provide family kana kunenkanira mahitaji maria makwendekana muchi uyu aga support mwekuru wae aga support jiana jiae akaithomithia na nikenda ana bau batwie kona bo empowered uno ntomwe bwa keri ni mtu murume uria utonyanite na antu babangi bururini ira twitaga social capital akethwo we niwe ukwithwa jiatho jietanwa akethwo eku agiparticipataga akirutaga wira uria ukwendekana ku kuringana na mutungatiri murugamiri kaniche no ya PCA Ebeneza kagitaga kakuri na mugaru munene kiri antu arume gukiringithanwa na miankere ngi batari bakwambiria kurutha ikaro ta bibi no munthi namba nene na ugaruko tonete after that arume ni maite makiopenaga makendo uteithio wana wakwarirwa wakwenda gutethio na maundu ma family na through topics that last time to for empowerment tukona no metu magituka more active mairali mamishi morimi morithi na makenda muno gutungatira ngai so netukuka from last time na this time there's a very big change even in ngwataniro tu arumento ne tarume maguka yengi muno na makenda muno gwikara nyombari ya ngai makenda gutungata mwathani wao kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Martin Mugambi Katho cha mwanyi kugwatanira na bau twikire nteto cietu cerutha mugwanja gakwenderera kagita gakega